chela ya bal masanan katimen ni rola ndella ka fonko minye Mahmud Lamin Shinkiti aka kitabu adwaul bayan jijun nanina bi kononto ani kele tumami ayenne aya tafsirin ako tambihu kunni ni hakli jigiye هذه الآية الكريمة بالدميمة آية الأنعام أكون آية من فلنية كنا نفر سورة الأنعام كآية بالدميمة آية الأنعام إليها نني سورة آية الأنعام سورة دوبي سورة الأنعام كنو أكون نفرني آية تدل على لزوم إنفاء اللهية أبا يرانا كدلولا يرانا كواجب دو بومبوشي كبلا آية دوبي سورة الأنعام كنو أكون نفرن نكايا أبي دلولا داما كو بومبوشي بلالي واجب دي فهي دليل قرآني على إنفاء اللهية وعدم حلقها أكون نيجي دليل قرآن كنو ko hada madda wajibire ka bomboshi toye ikanati wa ayatul an'am madhkuratu hiya qawluhu ta'ala ako alay surat ayatul an'am suratul an'am ka ayami na yafo wa ya ayat jumaye wa min zurriyatihi daud wa sulaiman wa ayyub wa yusuf wa musa wa haruna kata alaka kuma laba ulaika alladhina hada allah fa bihudahum iqtadi suratul an'am kuna laba nabi nyuma jatewa awa kunni nabi nyuma nunu ube kanda shira min kade afana ka ulula dege suratul an'am mufwa kun nabi nyuma utumbe kanda shira min kan fana ka tukuko bonni suratul an'am kun nabi nyuma utumbe kanda shira min kan an ka tukuka kanda shira ko afule ya bomboshi de tumbe haruna la bomboshi dilate abe munyiranna bomboshi katoy akunne ya ninye dalila qur'ana kono ko bomboshi be toyde bon mbaka kuma usurunya atara nyefe aqul la ta'khudh bilihiyati li'annahu law kana haliga lama arada an aquhu al-akhdh bilihiyatihi akunna yasru haruna tunye bombosi dilade ko abal maken tunta la nyine ka minani bomboshi tabayyana laka min dhalika bi indahi aku abe bangeye ka jeyaye أن إنفاء اللهية من سمة الذين أمرنا به في القرآن العظيم كو بومبوشي بلالي كو قرآن يانيا مريا كو أنكتكو مغمونون كو قرآن بين يانيا مريا كو أنكتكو تيدي مونون كو بومبوشي بلا تونيه وكام مانكتو ده بومبوشي بلا تونيه وكام مانكتو ده وأنه كان سمة رسول الكرام صلوات الله وسلامه عليهم كوني آية بانيرانا ko alaka cidin alaka kishi boka ne alaka tanuni ko bombo si bila tunyu kala danu kamman kutude wal ajabu ako kabakobe min alladhina masaqati damairihim ako kabakobe mu kati bare mu munu nudu sukun tusira wa admahala jawquhum liman yanneli kadu sukun kono o bora e pen hatta saru yafiruna min sifati jukuriyati ko fu labana minye cheya mankuto ibo boli onye ko kaba ko be mo ke bari ala de munun dusukun tusira limaniya damu dogo yara udusukun kono ko ewa cheya yire kan mankuto lube boli onye de ani cheya ka korta ila qanusatin al anusatu ube boli cheya kan mankuto yada ani cheya fana ka bonyala kata musoyama ويمثلون بوجوههم بحلق أذقانهم كو أبن مثال يلك كو كبهم بوشيو دين ويتسبهون بالنساء كتو يربون كو نغنى مصوفة حيث يحاولون لقضاء على أعجم الفروق الهشية بين الذكر والأنثى كو بالا نيني كدنكري على يفرنفن شاب بلبلبا من دي cheni musol ni nyogon che kom femmin beke sabo ke cheni muso bo nyogon na de ko ulu ba fe kaddankari odela o yejumaye wa huwa lihiya bomboshi
alaye bombosi de ke damfara berebele bay di France berebere ceni musoni nyogonche kulu bake kadankare wala ko ubo boye pew wa gari kana sallallahu alaihi wasallam kasul lahiya ako ciren tun nye mogoye aka bombosi tun kacade wa huwa azman al khalqi wa hasanu musawra ciren de ce kanyi kateme damfen beka ako ciren ka saura kanyi kateme beka me aka bombosi tun kacade e kumin bofo parce que mogo ba fo sa ko bombosi bi ce juya de ako ciren ka bombosi tun kacade me atun ce kanyi kateme damfen beka a saura kanyi kateme beka me aka bombosi tun kaca bombosi tayalite mogo ka sauraw bombosi yere hakili be mogo min na limaniya bila sariya ka adabu yuba don ni mogo min ya ka bombosi di abikinya koroko min nu ye saga ka gerun tige ka bola de abe ce juya de bombosi di bi ce juya yere de ciden ka bombosi tun kaca me atun ce kanyi aka saura ce kanyi kateme beka ويرزار الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر دلك نند فاويه أكو تشي منو كسرى كان فلوتا كقيصر كان فلوتا ودانت لهم مشارق الأرض ومغاربها دغو كلو اواتيلي بي أني أتيلي بونيرو نا بكلو لا وينو يا بمرا ليس فيه محالق بومبوسي ديلات ورولا بومبوسي ديلات ورولا kisira kan na folo ciye munun tara kisira mina ka kan na folo ta kananai madina ciye munun tara kaisara kan na folo ta kananai madina ni tinya tile bina korobe kololu ya be soro bombo si dila tuntula adi wal bayan imam lamini sinkati ali de fule kanunu fo kisira aya soro ciden ka wakati da jamana belebele bamin fula tumbe ni foroso bala teleche bolo nin kumbe kisra ne kaisara misali ya fo awu yesisa abi kumi namba fo amerika ni france awu bolo sisa kisra tumbe ciden ne kaisara tumbe ciden tilela sebo tilela abi kumi ni amba fo amerika ni france ni foroso bula tele minan bu bolo me sebo wu to ko de la bolo lan kolo de katan kisra kata se uma ko kanna folota kananai kata se kai sarama ko kanna folota nai bomo si dila kelentula bomo si de be kelekea awun ka jamana fuleke ni koni kera finitige doro abe sharia kono ka be di ka boy e don na gorna mambara la doro fo bombo si be ka bombo si de be barake wa ka ke kumi sisa koni bombo si bila rete se ka barake la hawla wala quwwata illa billah e hada maden yere be se ka ala soso chogodi ni e be fanga soro ebe sika ala soro soso ko ala bi edeme bo mo site kele kede bo fo mo kan nim famu che munu nye che uye nu ye e wajinya fantanani nu ya ke silama dugo ko me nyafo chogomi ukatilela Espagne nunu France nunu Chine nunu nimbe tunye silama dugo ye witunye nimbe mina ka beke silama jamanai bombo si bila tula abetunye bombo sitigide ayo de fo akon nerjun Allah an yarana li wa ikhwanana almu'minina li haqqa wa yarjuna itibahu ga ko aleba ajigin alafe annan ka balima nunu ko mu'min annan ka balima mu'minin nunu ko alaka cinya yiranna kafunin da ya cinyaye alaka ngarjage cinya batulila wal batila wa yarjuna istinabahu alaka galon fana yiranna konni nye galonye alaka ngaraja ganka nyire kurusama ako amal ahadithu nabawiyya dallat ala infa'u lahiya falasna bihajati la dhikriha ako min hadisan munun nana kanya mariya ko bumbushi kabila ko alete se ko ulufoya parce que ulu bangalende do wa kasratu rasailu wal muallafat fi jalika ako irisala chama letri chama don ke bawo letri chama de sebe bombosi bilaka ako don ke bawo ye kitabu chama de wallahi bombosi bilalika ko har ne alemo de lawfo ya lay tembihu ka ya doro ki hakili jigi ya doro ko bombosi bila delila bi har qur'an la nyini yo ode aw majahbin nari alhamdulillah majahbin nani mbebbe naka an tafaqa ayyimatul arba ala anna halqil lahyan muharram ala tahrim halqil lahya majahbin nani mbebbe naka ko bombosi dile haramu de majahbin nani mbe ubebbe na bombosi ko ni dile haramu yalika manyo so so layre donc ala ka hakimande dama kalimuna dama ni bombosi ubebbla
della qur'ana kono bombosi be bilade della hadisa salen kono bombosi be bilade bombosi dili e haramu de balimo awa difference bere bere bammi ni ala ya abila cieni muso ni nyogon cewe bombosi de ala kan kisi kantanga ka hakli nyuman dama kalimana dama kalanya siranya dama me jamana un ko de ni ko sugu be kwankanda de ni be de la folo kwanka be na u be nan nun ko sugu ka betan mun be ke abiska munke mo be se kala susu ko de ko ibe fenke ala ka hakli man de dama aha ambe continue